Izingba mama, izingba baba, izingba la sokwa sordel mochichi bi Afrika nandi mbiso ndaliji kapa tivuango asanguti na molongo ni godachi muli cha sangusu tifana la so biachi kotro kota wafango biti Faustin Archange Touadéra ayamba binaye na biko oko sombeni bumbichi tabula ti lembe ti kodosi ti Amerika so aga mbilimbili ti tene abikongo na ndocho na pekuti so si le kiri ti mombata ti bia na kodosi ti bi Afrika na ndochi bumbichi tambula so ifana so akipakara Christian Ebrard si agodati muliti tambula so ezegna la ti bali monandoni tambula chi kwa chi amenge chi kodro chi sese chi Amerika so na bata chi bongi so na lini mo wa kota wa kwa suni chi useni chi kodro chi Amerika so ke batene chi amolenge chi kodro ngana ala so akbebira so ke Christian Ebrard a pika patara na bia chi kodro chi fana loko zuni tene chi lengo songo so alimbi chi tene a bagigi na popo chi ndo kwa chilo so e baten cha so kina chi akpale nga so akbebira ngana ngoro bia chi kodro chi be Afrika lo fanga chi bechulo na bia chi kodro teneti so akiri asoro na chi kodro chi be Afrika si lo zana bechulo so fade kusala chi maboko na maboko akekiri chi tambula a onchi kozuni tenendo kwa sone kinalini aikendugu chi mu maboko na kodro chi be Afrika chi pika patara na ndochi akota apialo so na ndemiso abaten chi seduchi zone du chingo cha menge chi kodro nga na chi kiringo na menge chi kodro so akina chi akodro ndindi ngana mbegi fanala so lako na a kapati kusati tingo tereti biko okoso biachi koto kota wa fongo mitinga Faustin Archange Touadéra gunga dati yamba na kubuchi kusala tilo ala sosia ke sa kusala na iriti bumbi ti agba kotro muzu so irini atene OIM na kodosi ti bi Afrika sango nandoni fadiso biani akina lege chi bangon do so si bumbi chi bendo chi gigi so aike baten chi azuso akpe kodro chala atendi se du chi na atbalendende sonduru irini aike OIM so na lini mokonzi chi kubu chi kota ndo kwa bendo gigi so Mohamed Abdiker a chimbitere na bachi kodro Faustin Archange Touadéra lo kiri kozoni singila mingi na bachi kodro ndali chi so akiri asorolo na lichi kodro chi be Afrika si le faso biani bumbi chibendo chigigi OIM akinba ande chimu maboko lakwe chitene kota buku pialo chikodo chibe Afrika tenchi maingo PND chilondo na ngusa kusando ni balu sena osho tisi na ngusa kusando ni bale usena miambe agata tene na kodo chibe Afrika fadi maboko na maboko na legechi akusala ala kesara kwe chitene a tene chi amenge chikodo so akbe abira akiri na kodo chi be Afrika tenechi maingo tenechi siri ngana tenechi zoni duchi e da becha la so na nguso fade kodo chi be Afrika akeleke terechilo chikiri na monenge chi kodro a on saki pali omene tonga so na lebe so aikina yachi akodro ndende Baba mama ingbala kwe na sangu ti bikwa oko so benikota kapa ti temingo tere abagigi na popoti kozu mama ti be Afrika tina Marguerite Touadéra ngana lo susi lo bando nando ti bumbi so a irini atenanga ti amuzo franzi Association des communautés nationaux olympiques d'Afrique sundo irini atene asenoa so akipakara Mustafa Beraf izlegi na la ti bali monandoni le Sinakodo Tibi Afrika na tisangondo tibiati kodroni Faustin Archange Touadéra Mustafa Beraf so si le ke mokonzi ti bumbi tia comité national olympique ti kodoti Afrika le sa metamla ti kusala na fondation ti na Touadéra so lo pika patara mingi na mokonzi ni so ke kojo mama ti be Afrika ti na Touadéra na gunda ti pika patara tala kusala ti maboko na popo ti fondation ti na Touadéra nga na fondation Olympe Afrika so si na mbege ti maingo ti amaseka ngana maingo ti angiata wanguru we kota mokonzi ti so kando ti bombi ti comité national olympique na Afrique point ça que vice-président mondial président ti fondation Olympe Africa monga Olympe Africa et ça na bagi ti tumfara donc le gars la fondation ti na Touadéra parce que première dame ti na Touadéra que ça la kusala mingi ngbatia maseka kodro ti awara a turbulence mingi
et amnenge soit quand dit que il faut que les gens école là ça peut quoi école après il faut que à la wala éducation c'est un quelque que à la grande journée à citoyen parce que madame première dame c'est la de la Kisara et là pour ta genetique soit gaba aye pokonida le mou engagé tenait la pokoni la bagachi boali à Kisara le deuxième centre olympique africain c'était là amnenge ci baji boali sur matin bala ya kamingi so ala boué na bagachi fondation China Todera c'était à mandalé que ci ballon à mandalé que ci quoi à mandalé que ci l'école c'était à tuer la journée santé parce que dans mon sar sport donc voilà santé et là le Sigui donc ils m'ont signé la mingi la première dame China Marguerite Todera ça Yambalo Yambayi à Zangala Bechi mingi et la Pokoni je pensais même à Mukuta Tombela à madame China Todera était là dans Ligechi Aïe sport dans l'Ouest Afrique le quotidien occupant d'année parce que yeso ça la colonisation d'Afrique il faut que abo aussi na pas la mine code wale na lakwini mokonziti agnoa atingi terrain na a mokonziti ndo kwa fédération na kodoti be Africa pikango pataratilo na a mokonziti ndo kwa fédération so abatene mingi teneti maingo ti angiacha wanguru na kodoti be Africa sina popotio mungoyanga so silomuni sarango afiniando ti angiacha wanguru mungoyanga so agana ngia mingi na popotia la so si akesarangiati a wanguru Baba mama sangutia ngwachi tambla tonga sombe ni sanguswa kina gbetile ti gegeti so atondani lani na lango usiuti nzesu ekida akapati akusala ti bengolinguti awa bada lezo ti kodo society be Afrika agudati kai mina yena bikwa okoso susilo godati muliti akapati akusala so aikelo susilo ke komo konzi tibumbiti awa bada lezo so akipakara Saint-Florien Jean Mapenzi dalita sango Alphonse Sunaita Bikwako lango balako na Nyombe si kozo komo konzi tibada les du kodroti soaka honorable Jean Saint-Florien Mapenzi adutibiri na liti kutamatanga tikangango yangati kozo bumbingoti awabada lezo ti kodroti pakara Jean Saint-Florien Mapenzi so loke oko loso loke mokonzi tibada lusi kodroti lo mutene silofa na leta la sokwe aga wala agengbe sosi angba na ndoti kusala tala a la so aga na iriti a kodroande wala a la so ke a diplomate nga na ambina la so aga na iriti ndo kwandende ti kodroti na ti de la so atisen ti tele mumbata ateliza bureau na sise là il doit tiza commission na groupe parlementaire mais mokonzi atene ambati balu kuna ushamwana koko ili mitimu ambati tikwane kwa pepe ifo tomara la soa munji agakwawe sifa dizambe na ndoke kundi na sise sonangati mungwatene a commission permanente ngana groupe parlementaire kiye na iriti mokuniti simple spatio salantu ngana iriti abada riziko arrivé typique ça on a litala tentiso na ti kete la mozo biati kodro akira sora la titene ala sara meli finingu libya tomara sigba tiko da miyanga wa yeda nani yabata lezo yake bomba boko nala na mungu maboko ni akeste nizara sara itala kirki bled pepe irigi na iri tipo centrafricain type de type asi poisson tonga sara zangu dana wa poisson sara de mali ke nipa avec igala tel type mamandi atene et que sorondia munga aussi et que banque pour ça article vraiment Yekeke ya sanguti yangwati tambla tonga so meni kapati mandangui tilango uta agudati bagigi na biko okoso na bagiti kota dalondoti 20 000 places nagbata bongi susi ya ike kunduso azema boko tiona doti akusala ti tumango kobela ti sionga ozo na tereti amolingi ti kodo society be Afrika si alekereni gasi lo susi lo godati tenozianga ti akapati akusala ni akipakara Wilfried Nambe Flavien Agubisinga na role mbadi kuzo dalisa sango
Pungo chala alimbi tonga na barusho tonga soso akokapa laso na yasika pati mandango tenenti lango ota awa mandango yeso akemanda ye na ndochi tonga na nyesi ala lingbi chi rokoto asango na ndochi akobela so a irene hepatite B na C mandango yeso akefana ala akode chi sango kusalani chi mulege na ala titene tonga na ala gwe na yacha kekita kodoshi be Afrika ala kiri na akonde njoni si amulege na gouvernement chi bana legewa si alingbi chi kanga lege na kobela so aikesara kwale na awa be Afrika mingi tonga sola inga asara nduru na ngoko beti kodro barayati kwa sisi lumuna comité national de lutte contre le sida na ligue ti tiringo birana mena kobela bangti parce que beti contre lo vina lo kuma kongiti tiringo birana kobela ti sida mais le bac ya mena kobela keso ak muno aussi na ligue sosi azwa warna sida ati tonga na kobela ti hépatite virale B soit mon na ligue ti tiringo ti kolina wali unga na leki sosi mama agati du molingi akumona lo ou bien tongana momo amena ye tongana asirenge ou amena lam wala amena yendende sosi mon warakas mon kona mbatmo mon petit warakobela so tiringo birana ne aketene tiringo birana kobela ti sida mon petit birana kobela ti sida ipo mozani pepe asali ke tala kwa ke yati kodra banjoni ti barayati kusalati mais jusqu'à la swinga hépatite virale atisara sana mingi na molingi ti be Afrika. Mais en social mondial, en matière de données réelles, mingi données sociales qui l'outil nous qui t'en atteignent, avec mingi a quoi sur sarna yati banque. Mais là son les petits benjoni du gouvernement qui contrôle ceci Félix Molo a donné à banjoni ti tenait à cette région si RCA quoi sur la solution il faut qu'il y aura à donner n'andoni qui t'est compilé qui t'est dans le petit gouvernement viriso avec tambla na yati population. Là so inga que 24% de la population en Canada, mais mingi a donné ceci, il y a na bangi. Mais na legeti kusala so la sola, ikinga birimbiri na bangi azo kananake, na busango azo kananake, na banga so azo kananake, na bria azo kananake, ikibumbi ni kweta ngana so si inga ti VH we, si mu iswa ira teno uti, wala legi na gouvernement ti kodro, ti pika patra, ti sam na ko botu kona sese, si alingi ti tena tiri na bira na kobela so si yinga kwa fazu mingi kapa ti mandango yeso afa biani tongonda simbeni kapa ti gilege ti ba tonga na yesi gouvernement limbi ti wara akonde mbumbi ndo akobela sosi ti banga na lege wasibe limbi ti kanga lege na kobela sosi akenokpo awa be Afrika. Nganambagi ala sosie qui sala kusala na chikundu sosi na yangati amuzo France Athènes commission vérité justice réparation et réconciliation doro irini CVJR ngana ala chikuta kusala so tidengo mangana kodroti so Athènes cour pénal spécial ala kwe abumbi oko nambagi chikuta dalango ti hôtel Ledger Plaza na batati bongi sa mini kapati bengolingo ti lango ota ti londo na lango bali oko na mbiombe ti ceux qui datent singo na lango pali use dali tsango Martis Terence Ngoy mandango eso abumbi asoso akinayati bumbi ti CVJR CPS ngana ala so akisa kwa nando kwa binobia so akimuma boko na zuna yati tingangu ekiti tene na yati lango uta ala so akoka na yati mandango so ala godati wara akpemba mandango nanduti atene so akimuna la leki titene ala sara silingo songo aga tatene na puputia zo nga ala kanga leki na ayeti ngangu so akisi angweti fangwe so akimunga leki na ala titene ala kpenga amanango tala nanduti kangango leki na ayeti ngangu nga nanduti atene tindia so a ireni justice constitutionnelle alenga pokota kutakbale so wansina kodoti avec bongoli chamunde ti kodo kwe na kuta jo kodo la silani CPS ngala CVJR bagigi CPS le ding mangala ndotia kuta a yeti shomisa zo sara mais CVJR le gilege na lege cha kode na ndarande ne tene azo giti matere et sera so sa shona itachala ya lekrenga baliso sara sana itachala menga usalanga kene ya kusala so amena kode akida so do tuna sana kusala ni
ina sa partenaire so kwa kina tete wala OIM na PBF ayi dala so tene mandango sa du tene ala ko so kazu dengo mangala sa kusala terchala amanda ko deso sibiani ko salngani datamba njoni ya ko dendende ti sarango tena ita so sawara pale na la songa osisi azanga tenti pale ando chala tigi tena ala giama terrain ala nga sunu sa fabiana tena a ko de sango tena ita na kida to zaga ngonja betilo ali mjen mo malo mo sata no yeke tena ala giama terrain daka ko de so la sinala ngotande yegeregeji mandande na kongo ndati kota manango yeso ala sukwe akoka pana yati manango so ala kigwande da tiwara akpengba aye nanga ayeni akimuna la lege titene ala wa awa be Afrika kwe nanduti tongane si ala limbi tikanga lege na pale ngati maiteneti njianga na siriri. Akite alanguswa on aziligi na mini kapati tambula na bagiti busangwa ti ala susi ki sala kusala na ndokwa gbeni bia so abana ndoteneti manangombeti ngana ala susi ki na ti kundu so irini nga ti muzu France ya tene projet d'accélération des résultats en éducation sont d'origine à tenir par Sunalini Akipakara Anatole et Blaise Bangaleni Dalisia Sangoken Likundu Bumbi ti ambeni akuta azo ti ndokwa ti fagombeti na ala ti pialopa asara mbeni tambula ti kwa ti lango usio na kodro komanda ti bosangwa ndati tambula so aeke ti gwe ti ba da ti manangombeti so adi irini atene inef so pialo puizeb asara ti mulege na ala so ayeti da awa fangombeti ti mandambeti na yani zosusi aduti na liti tambula ti kwaso aike kuta waenda so aike bando na ndo akwa ti mandangombeti pakara Anatole Emi Blaise Bangalen na singoti ala na busangwa loso loeke bando na ndo ti apia loso pakara Emi Bangi Koyamango na azuso kwesi abu pekotilo atambula oko na oko tiba akwa ti dasosi pialo puizeb asara tiba ayeyen angba si pialo par alimbi titene amu pekoni ti lekere dasosi alimbi titene aganzoni si nanguso aikega awa fangombeti sosi ayeti mandambeti titene alaga awa fangombeti akiri ti gwe ti mandambeti na yati da ti mandangombeti so nge asibeti tara iba so lani biati kodro aga za kozo teneni e na pokoni awa mosoro amupata si aleke daso so ikana yati gbagbani na ngoi so ina tene inef nge asibeti parce que inga fade agande use ndoti fangombeti na wa fangombeti so ina tene centre de formation donc en plus si ces personnes qui formé à professeur d'école ti fondamental 1 da ba inef ko aketina pokoni ti sarasi azo so ke fambeti ande nala titnala siga fambeti namlenge wongo tala gagbani si alingbi titana sarasi maingo timbeti alimbeti ganzoni na seseti RCA ko mbrimbri na zone ti bosongwa fangombeti atambla zoni depuis sosi yangati dambeti azilani na septembre ala so ilala tena contractuel so ala sigi na eni wala enfin INEF ti bombari na ACPR ala mo mboko nganguna imingi na legeti contrat so etazile gena la si ala suni e ala fambeti zoni mais gina etimbeni ketengo ndo sola si wulu agada ala sarangonjo parce que ala tene kudatala mingi na liti azo so akefutala mais singela mingi ibaso na eta ngo ikete ndo so ala wara 2 mois tala e ngi asibetala na kwatimbeti atambla zoni bige na mi petite na la so na seseti bosangwa même na yati wamkwe fango miti atambla zoni na yinga so fade amlenge akeswande a gizamatala na yati an zoni kode na sanguti kodro wande fanala so mbini kota pale atambula na yati mbini kota kapati bumingo terrain na bageti kodro sisi iti Kenya so kasi ungoti azo osio agodachi wara kwinga so na yani ambini agodachi wara aka na tereti ala Junior Prince Maliavo tena kinanga chimu
afangongonzo ti be so agagi na pekoti anguti wati dada so amai akuna dawa ala so akina yati bumbi ti ala so akekpena kutukutu wala akporo ala gota ti sahameni ngonzo ti be na kangongo alege ngana bingo apune ti fangonzo ti betala nanduti akuta balabala ala so azase duti agati kenala yeso si asara si azo osho awara kwa ngabati azo awaraka adutiti ala so akibando nanduti andia ala fatala la tene pikangongo menanduti azo so akinatale geni pepesi ala kena korogo ayeso abagigi na mbageti Kenya na keringo na tene na akpaliti nguti wati dada so abagigi nanduti dunya mupimba kwe bilimbili tene ti biraso akibagigi na mbageti mwene huyo bada so akibando nanduti anguti wati dada na mbageti Kenya agotati fameni mbeti so angereti ayini amana nduzu keso asarasi ala so akikpena kpururu ngana akutukutu ala gotati fangonzo ti betala benobia so lokebando nanduti seduti bofatilu no tene sarangongozo ti beso aikeso akinatale geni pepe aike kangangole gena tene ti konomi adutiti lo so lokebando nanduti nginza fangongereti nguti wati dada so nanduzu ngobia sara geni ti tene lokiri na mpikoti akpaliso akibagigi nga na nduru sango ifanala sokota bumbi so aki bando ndo tene ti pikango ndimbo ti gere so irini atene CAF Confédération Africaine de Football agodati fa polele akodo so si aki go ande ti kokapana ti kota ti mingo tere ti pikango ndimbo ti ngu saki usena ni bale usena omananso aike gasi le fangaso kodosi seti be Afrika aike na poponi kodosi seti Mauritanie kodosi seti Benin na kodosi seti Burkina Faso fadiande nati asangoti so aike gaike vungana tene na ndoni seti laso a onzi awe mbizala alangmazoni singra na ikwe